Sa tangkumba shibnai duna baka FIFA kan sa piano eki group stage nagam daka World Cup arajar hunriu. Kata-kata rikandai haka santrik di sembaram da usnam arajar pusan ha Washington DC. Namar ki jinglikai banyak ni rung syaka World Cup ki badang sa mentana deba Europe ru kin sakudno haka kat khandai tarik mentau benai November. Haka batang ke England marwe kepada rung lupa syak tup ke World Cup arajar punriu. Henry ki weipat na deba Europe ngin saapej haka ni katayu ke bandangwan. Namar na deba Europe kat art ligi top team nagi kat art ligi group kenrung direct syak World Cup arajar punriu. Kat ba South ligi best runners up kin yok banilekai haka playoff. Tim mentah tungin nyapej yakini kat art ligi group Haswa bagi jinikai ke bakadu kandai hakani ketayu ke banwan. Bagi kiri kibadon jengkermen banyu rung syaka World Cup arah jarak punru direct lani lingba ke playoff. Ha ke grup E ke Germany kladon kendai pun barkum juru ke Slovakia kendai pun. Ha ke grup B ke Switzerland 10 pun ke Kosovo new pun. Ha ka grup C ka Denmark 10 poin bat ka Scotland ru 10 poin. Ha ka grup D ka France 10 poin ka Ukraine new poin. Ha ka grup E ka Spain kat ar poin bud baar ka Turki kendai poin. Ha ka grup F ka Portugal 10 poin bud baar ka Hungary san poin. Ha ka grup G ka Netherlands kat 2 poin ka Poland kat lai poin bat bud balai pat ka Finland 10 poin. Ha ka grup H ka Austria kat 1 poin ka Bosnia kat lai poin. Ha ka grup I ka Norway kat pra poin bud baar ka Italy kat 1 poin. Kumta ka Italy ka don jingkermen banjole kai ka international playoff warla kami urung direct sya ka World Cup arajar punriu. Ha ka grup J ka Belgium kat 1 poin ka North Macedonia kat lai poin. Ha ka grup K ke England kat prapoin ke bala yorung direct ke World Cup arjar punriu menta buat baar Albania kat way point. Ha ka grup L ke Croatia kat 2 poin ke Czech pat kat lai point.